online aya thlawna ticket tlawmna S&R Travels nge thlawna ticket ilo book ve donia engtiklai po in WhatsApp emo phone call mangin booking ti theih reng ani contact number 6909063744 Ola tuntum video hi ka video react to zonga chuan a sei berni lo point ateu viewin karinga tuntuma hianin video sang karon react to na masaber kan soidu chu YouTube dan le hrai YouTube policy kallo zongin herek soni karon buatsaih dona heng zonet kan ti LPS kan ti mo hetiang te karon react dona engponi se TV channel ni ti chu ka ria maro chu platform pakhat YouTube aron publish ani to mewang hianin YouTube dan le hrai kha anni tan puna poimo ve tho chu wang chuanin hetia reaction karon nei hi poilo tura ngaila YouTube dan le hrai a chuan heng video react reng hi afula han react to pangchi te phalwania engi molai han ka chua khamilai han clip chua kha chu phalani chu kanu seima saben ta sela tuntum video henin LENGPUI airport chungchang soilo mai kanon react dona chipchiar takin kimchang takin kanron react don ani ti chuanin LENGPUI airport chungchanga kan react tur sang te hi han entaila masabera chuan soimai theilo pujelal mingnena puminga interview na te tin pulal do ma kan chief minister interview na te pulal moi chuango interview na te chumi ba ka zoni tin talk show lo buatsaih to LENGPUI airport chungchang IAF kutahlan a himem ti thupui manga anlo video lo buatsaih to te tin chumi ba ka BJP lampang pumwa ka te mo puwanal mo ka te interview na te tin LENGPUI airport chungchang Indian Air Force veteran tena an ngai da te kanon react dona ni tuntum video chu angai nomin apui view tu rai ngai photeng engponi se khang ming karon soi sang te kha in sianga pulal doma chu ZPM ania chief minister ni lai ania Indian Air Force kuta hlan poitilo mo maro chu hlan poitilo ti khanin an hlan do ne ti na polani chuang lowatin hlan ti tongkam hi adik kherem ti te po hi video kan han enatang hen kan shefia do ni ti chuanin pulanun moi chuango congress tampanga hautulu ania vice president tin mun chellai ani ti chuanin puminga Indian Air Force a hun rei taklo service to po hi ani na taka chuan MNF lampanga ani na sang takchel ani ve tlat maya puje soma te pon ron lang dona puje soma po MNF lampang ania ti chuan ummo ka te po BJP anni engpo ni se khang mi sang te kha party base nei tha lo ni ti na ni chu chuwang chuan han ngai to ve ula he video hi han clear chhuak thap ula chumi nuah chuanin he LENGPUI airport chungchang hi politicize ani love kan ramina a thatna tura kan du ni kan ramina a thatna tur chungchang kan ngai to ni poti ma se enge ingai dan lo sei ula thiri politics a in beina aniem mi ani lovem ti kha ingai dan apoi mo view don ani ti chuanin kan chan tak mai ti hian han soi taila zone ti na talk show an buatsaih kalo react to na khan ti hian ka soi ni opposition sang te statement Indian Air Force kutan hlan du lo na chana hi chuan lam awatling lo MO ti khan ka lo conclude to thutluk na kalo siama keima ngai danin ti chuan chungzinga chun opposition zinga chuanin pulanun moi chongo statement kha arin tlak khop mai an du lo chana kha adik viau mai Indian Air Force in andu dana ron soya andu dana chuanin LENGPUI airport hi apumpui maya nei kha anon tumani ti kha anon soya hi kan du lawani ti kha talk show khan aron soini engponi se opposition zinga ro po a tha ka ti ber mai le a statement po rin tlak hle mai ani chu LENGPUI airport Indian Air Force ko tan hlan du lo chan po hi a valid talk view ka lo ti hi kan chi ka maro chu ani po hi statement ni nang lo hi om tan nual mai ni entina tu na video te hanen taila ole hetiang hianin screen kan muang hianin ZPM party lampang IO ground thu aming ka hra tamai lawa ani hianin tlai mausin muthenga ani hianin zonan zota congress le MNF kha zona zota ni chu chuta chun Indian Air Force ne na hlan du lo chan ber hi enge ti kha azota heta pulalun moi chongo chana hi atha ka tia dikpo ka tia avalit tok ka ti viau ani a point song an le in enge ni rem siam thei lo wanga laklok tling lo mai ani ti kha e kan soi du a tin Air Force ko ta engwangin nge hlan in du lawin ti chu nikum sam ni som ni pali
August ni rukhan press conference kalt langin Chief Minister po ngen na kan siam to khata khan I detail ang reng takin I kan ziak to ani chuan Air Force ko tahlan athat lo na chan chu hey ni chin loka po pu TBC lal ven chunga na soi kha min ne chu tum deuh thoin ma an la an ti to ni tu na hian thu nei na them te po an nei ma tangin thu nei thun wai mi ran dan tum ha ringot mai ni chu wangin tu na hian tu na o rot na ang chia te phei chuan air traffic control te runway te an ko to om phei chuanin engkim an thun wai a om don ringot ani kha kha Mizoram tan Mizoram mi puite le kan aviation mo zinvei vak te tan atrat na chetema omlawa chuwang chuan hei hi thra kan ti lawa ni khata statement a khan thune na pum hlum state sarkar na thune na them te po kan nei lo tura kha adu lova Indian Air Force thua aum top tura kha tha ti lo ti kha aron soi ni cheng takin hei a valid to katia diktak chon Indian Air Force ina anron nei pum hluma Mizoram sarkar ina thune na kan nei ve lo top na lai tura kha chu adik big lo katia a valid to kati viawani heta hian mo amma ero chu kan tianga pu vanana hakom na kha han en le taila adu lo chan bera kha chu in lo chik tura chu 100% thunei na nei le state sarkar ina thunei na them te po kan nei lo turanga du na an du na han ron soya kha atir phata tanga ron soya kha du lo ni amaro chu hei han chut wangwang ila kan soi bel lok du chu hetiang tho hi AI du dan kha ani ve tho box sianga tinge AI kha an ti tlati te po chu rilrom thenga up tir phat tangin AI khanin nei pum luman du mai chu ni lovin anni phei chonin ram te po kan ma mobile chon Mizoram sarkarin in lenga chu kan nei zelang ti kha an du dan ni nge zo kani maro chu atir phat tanga Air Force ina kan nei pum lumang ti ang dewan soya an han du lo ngal bur lai kha kating do che khanin AI kan ti Airport Authority of India khanin an lo soi ve thau ni chu ti chon puwana na akom na hian hetiang hianin adu lo chana kha aron soi le tani amaro chu statement hi adang ta dewem o adu lo chana hi athlak ta dewem o chu ati thei tani chu lo chik ve ma ro o tuna kan state sarkar ina Indian Air Force ku lan atum dana hi chuan Lengpui Airport runway le air traffic control tele khume runway atanga amar lam kan di don me ale lam zonga ko atlak lam aram noi o antita ale lam zonga ko Indian Air Force ko ta lan antumani sumi ina angong tura chu mi puin ma ramin ma kan son zel dona ma kan son ang zelin airport changtlung zok kan mamo na po athang je khatilai te chu kan tiang o hei video hi idu lai te te la chuakin lo tiang ka en chuak ve kan ya vai hian voi thum heti anga reaction nei tur hi chuanin en uluka ngai em mani ti kha chu in tha thiam thawin karinga ti khanin ama sa zo ka chuanin Indian Air Force ina nei pum lumaron tumna Mizoram sarkar ina thunei na them te po kan nei lo tur kha adu lo ani maro chu tuna ro chana statement danglam le ta engi danglam kan ti chuanin Indian Air Force ina runway pialam pang chinjong en kol tura kha adu lo thuga soile ni chu diktak chon amma adu lo da nang kha chu athling lo ti kha chu chiang reng to ni mo Indian Air Force ina nei pum hlum don lo ti kha chiang le to sia an nei pum hlum don lo chung po khan ala du le chuang lo ni chu adu lo chana kha adanglam tatlat me ni heta hian ole tuntuma kan rek tura henin apoi mo ber ka ti te pani chu amma sa chon puminga ni ta sela ani hi Indian Air Force a lo service to pension ve thak mai kum som ni chuang aniang chu mo kum som ni vel bor nge kum som ni chuang ka chiang ta chi lawa lo service ve to ania athu so hirin tlak view tura an ngai ni chu ting de wok chuan zone tina an kom heng Indian Air Force Veteran inti te po hi an la smart tho viewa an la thalai angrenga ti mai teng o chu wang chun puminga ai kha chon an pension har don ti hi chu chiang renga an thil hriat ta na te kina kan riak chawng angai num don em mani engponi se tu tengen nia
eng tianga reng lo service a khoya nge posting ten lo nei to ti hi inen vela tiang puminga kha chu soile soinu interview sang a face in lo chiang view to tura ngaya kumsom ni borvel lo service to ania tikha an soi richina engpo ni se zone dina heng Indian Air Force Veteran inti te akom na hian tu tengen ni ti hi anon soidona in lo chik veteng o Veteran Sergeant David Lal mga izwala kania kumsang kazuko somko pasari kan Indian Air Force agan luta ti chuanin kumsom nilai mai kanan service nuwa kanon pension ti chuanin tuna hian Air Veteran Society of Mizoram chairman nilai mek kania ti chuanin kumsom ni Indian Air Force kanom chungkhanin posting rang atikan kala kan posting kalna mun apiang kan na thode poi adang velo theilo chan chu logistics branch a chunin kan na khoi te zawa e kan enkol te zaw emema ama sabera chuanin fighter base a koma chu da chuanin pechora missile kan anti mei missile unit ta kom na tak jok chu ani ma chu mi zo chuanin New Delhi lama te kan chawa New Delhi te ro chu kan air headquarters mun te ni kha ero chu administration mun pui ani deuh ma chu mi nuwa chuanin ki ta border bula Srinagar Jammu and Kashmir kanan omle chu po chu fighter le engani signal unit te radar unit te missile squadron te khateng te omne ne na mun te kha an ni le a chu mi nu chuanin Silong ate kanan om chawa Silong po hetilai in India Eastern Air Command kan headquarter kan mun puiber ania chu mi lai kan administrative headquarters ani boka tin chu mi nu a chuanin Lucknow lama ate kan chukle Lucknow po chu teng thau chuan fighter base te nia tin signal unit poi mo tak te om boka ti chuanin a tober na tura tan chuan Pune kan posting le Pune hi fighter base ania ti chuan base repair di bo engani radio communication lama kan repair na mun puiber ani bok ani ti kha kan soi thi ton ri ro se Wing Commander HL Risang kani kabran si han soila aeronautical engineer in branch luta in aeronautical engineering branch lutur hianin a prerequisite da chuanin BE degree first division na pass tengaya chuan engineering ka zo hianin Indian Air Force a kumsang ni le pakwa khan ka luta in training na sang baltlangin ka specialization tur khamin min pelea ka specialization tur big ka guided weapons ti khan pe kania tin guided weapons sa hun sang ate kan oma Gujarat ate Punjab ate fighter base te transport base ate kan omkwala chon chu mizo instructor Indian Air Force guided weapons school instructor turin ko kanile Gujarat avek chuan instructor te kaloni to chuan chu instructor tenure ko zo chuan military intelligence lama tenure pek le kani tenure ni ngot mai military intelligence akoma chuan ka unit nung ber kha lunglei asonani lunglei chang karon chua ka kumsom pali commission service kan inua karon chua kani lunglei omlai khan lunglei kan vak lai khan ini pulisa ngai ngani helicopter te po kha anju cha chona khan mi changkai ta kani mi puing kan lo phia ta tan le tu na cheng renga po khan kha lunglei kan vak tuma helicopter mo khami kang thel tur tui phur tu cha chona tura tan po mi poimo tak te po han lo omani chu an interview te jinga hen mo puding kema ke hi sergeant civil ding kima kania tuna hen kuli kon venga siang khan go oma e kan thian pa pu David Angkhan ki poi equipment assistant kania logistics department kan thoka kum so ke ju kum som ni pani le thasari lai ka thoka chuan logistics te warehousing supply chain le material management lampang hi kan na chuania tin material management a hen diploma kan nei boka kan training na atanga min pek chuani chu kan zirna kal zela chuan hi kan first posting hi Adampura nga ko ma chu ta chuanin fighter te missile te le radar te Kitai Punjab border hai ni wan unit poi mo takania chuan chu ta chang chuan Baroda lama kan chuklea signal unit lama te kan oma chuan transport base ani boka khutlampo chuan chu ta train Bareilly Sukhoi 30 kan te Su 30 kan Air Force thona thabil pol chumi base a chuan na thokin kan omle kum thum le chan ve chu ta train Trivandrum khuta India ram mong to pa kum thum le chan ve buk kan zu omle khutla chu headquarter ania chuan chu ta train heta Karsianga Darjeeling bula khon Karsianga khon tlang le ra signal unit
kan le a chuan chu ta tangin gauhatia chuanin hemi equipment signal equipment tivel ho an siam na mun puyang a hian sing ko ma chuan sang ni som pokwa khan pension in karan chuak ani poite hi sergeant ti lung ti oya kania Indian Air Force hian 2001 khan kaluta kum som ni ka service nu 2021 December ni som thum phata ka pensiona chuan 2022 a ron chuakin karon pensiona ka service lai khan kan na ber chu kan trade hi airfield safety operator an yangin kan na ber chu ATC air traffic center le ATC na ahwam ARFF aircraft rescue and firefighting ti hian na kan thoka chutinga kan na kan tho wang chuan kan na thona big po hi abik takin airfield area chung zong en na kan thoka atul dan ang zelin in aircraft firefighting ti te emergency landing ti velom point pilot rescue wangai point kan rescue maya chang chuan cockpit atanga pilot lak chuate po anti maya kha kan na nia tin air traffic services bi ka po tawara te duty in kan na kha air traffic lam ania chutianga ka trade job ina flying concern de wang chuan ka posting po hi flying unit azel nia ama sabera chuan pathan court punjab ka posting a chu mig 21 omna ania tin mig 21 ba ka khan mi 35 helicopter bomber kha omboka chunga chuanin kan role kha poimo hle firefighting ba ka rescue tin te angai thina abikin fighter a hian emergency atam thine mema henga hian air force film khur thin le boka kumli ka posting nuwa le ladakh a chaulein le ladakh kha joint user aerodrome ania civil aircraft le imani service aircraft ina kan mai kain man trom ania ta chuan civil aircraft enga moza taron tumba ka ke mani aircraft cargo ang chi te potuma tin hemi thlona teruk te kan ti chi hitak hemi alang tlang ang theng chi deuh hi heng te po hi service in khilam glacier lam ate pon service trina khang khan kan na kan thoka khang atang te po khan experience tam tak kan nei bela kum ni kom nuwa helai kan thenom lok silchar airport kan ti mai umbigram air force station aron posting lane chuta po chuan silchar airport po joint aerodrome thaw lo nia chu civil aircraft nitin jingdaru ka tangaron tumtanin chu kan dilatin ke mani service aircraft mi 17 omboka chu anin experience dangte min pelea kum thum ka posting nuwa Pune International Airport lam ke mani air force station ka posting lea chuta chuan joint aerodrome thaw nilain Pune big phei chu civil aircraft hemi henglai lo tumang chi lian chi hi lo tum tame me mai ani khata hianin za chuang te tuma in India ram pum ang pon thlona tum chuak tam le landing and take off tam lama hin pakwa na lai ni tuna po hian chu ke mani service aircraft tel mi lawin tiang chona busy a ke mani yang shim pon duty a ha thla ka kan ha zual le a i tona chin chong kan soi phot chuan kina sei zau don ni chuan khumli ka posting nuwa sarsawa air force station UP lama ka kal le a chuta chun ke mani aircraft big mi airlines kan ti hi oma training le operation chuta chuan ni po chu flying busy ve takan dia kum rukom nuwa karon pensona chuan tuna hian tan thil veng thara kan bui fanau ten kan ve me kan khatiang kha an service to dana nia an posting sang ten on suya eng nangen thoti te ponon soide an na thote point ang lo do nol maya in lo chik tura ka do chu kum som ni porvel tha lo service ve thawan ni puminga nen khanan danglam chuang mi lo dina ani chu Indian Air Force noi thok an ni ti kha chu tu chana lo da taila an service reizong te po an ton hriat te po in ang view don tura chun angai thei ta ni chu ingpo ni se tuntuma kan riak tura hianin atia karon soyang khan puminga te MNF ani na sang tak nei kan tia he punun moi chongo congress pu jemala pumala MNF lampang mo
pu TBC te kan chief minister te po ZPM lampang te nia Indian Air Force kuta hlan poi tilo lampang a hanan chang dewa an ni ruling lampang hi poi tilo tila hlan tumna an hlan do ni han ti do bur thei kha chula ni chuang lo ma se a poi tilo zinga hananom ati theng chu amaro chu hlan du lo ho zinga kha chu opposition kha chun on lang vek maya chu poi mo dewa chuan politics a in be nanan mange manglo ni in sia ti hi ino en suak vekanga kan video re ke hi ti chuan in ngai dan te in mu dan te in lo sei ve do ni ti chuan in a thupui tak taka kan lut tananga amaro chu tu na karon seyang khan mi chi sang interview ma chon reng te kha a party mi le sa ni do vek mai ni maro chu hei tuna Indian Air Force thok ve tho misma tak main lo lang thap maya an ni hianin enge hemi chungchanga hin soin ni ve party mi le sa ten lo ni rengem ti te po kha sheta cha ko ma hetiang hianin an soi ni chu in an le lok teng min lo nel tu te ponam ngai don tu na hian ama ro chimron counter du debate poemeron nei du ani pon kini chon technical point of view tang learing kan lo clear don political inclination kan nei don lo frim politically motivated in eng ma soi don lo kha kan run tu mani lawa kan ma ber pon ni lawa kalam pang soi kan tum lo frim political point of view te khaju mi dang ten lo soi sela ke mani lo enroll ben turom lo ama ro tu na kan du zo ga ro chu mizo mi puitena thuleng wak dik lo na salu tu kara e thu dik tak ke mani experience tang ya kan lo share ve hi kan duwa chuwang so when ni han karon Air Force tuna statement atanga chiang tereng mai chu Lengpui Airport Indian Air Force ko ta hlan chungchang thu thang vela hen thil dik lo leng tam MMT kharon chiang ta ni dik tak chuanin pula nun moi chongo te chief secretary nia pu do mate IPS te nia puminga te po Indian Air Force lo thok to te an nia pu TBC te Navy lampang mo kha teng khanin background sang nei khan nia rin dan kalo mu ve thana chuanin engeng tam taka chuan an mu dan te an ngai dan te ni thei turang an rin te hi an tlang au pui ve na sama ma em o chu ati thei ta bokani engpo ni se kan video thupuya kan lut tanang pura nun moya chuau ngau khanin airport hi Indian Air Force ko ta kan hlan chuan achang zel tur kan tang ping mak do na ni aron ti ni Lengpui Airport ram tu na kan nei khu akhar zanga somsari vel ani khu kan mamo khu khon kan mamo hi apuruk zodon lo ni kan mamo na thang zel tur atan chuan khu po khu atok lawa ram khu kan lamamo bel hial ang ti turani la ya ramzat ve zetemo ai tam ma emo Indian Air Force ko ta kan hlan chuan mi puite na kan airport mamo na thang zel tur hi adang pik mak don ani problem lian lutuk harsat na lian lutuk thlen tu tur ani mi puite ta na poi khoi na kan ram ta na poi khoi na lian tak ani vadona wangin Indian Air Force ko ta hlan hi kan du lawani tikhan statement anai ni chuma pulanun moi chu ngo chuanin mason na tur airport thang zel tur kha dang chat mak dona adang ping mak dona civil mi te kan poi mo lo mel tar yo mai ni Indian Air Force ina Lengpui Airport engemaw line lo enkol kha chuan civil mi te kan chep don ni te khana lang tar yo maya tuna asoidana khan ti chuanin BJP lampang atang hianin pummo ka po hianin heting henaron save boka amaro chu BJP lampang hi ka en chuak vek o eng interview eng po hi ka en chuak voi ni voi thum ten chu voi li te po ken chuak ani chu taka mu dana chon BJP lampang hi chuanin enge niang central lampang a sarkar ni nakha aron sei ngun maya hemi Airport Authority of India ne na hlan tumna chungchang po hi an soi ol samphiana ini tan chon thil ol samalom sarkar po ni se kan puyang ti khan soya hemi Indian Air Force ko ta hlan a thatlo na chungchang kha chu an soilem lo ni puwana interview na khan o chu tiang chu ni amaro chu mi zinga chuan airport chungchang ron comment vea hetiang hian international airport hian engtiklai ma kan in siam puitling chauh thei don mi lo Air Force so in mun ma zau ta kan ron lu dona antiveni kala khan nge ni clear dar nia puwana nan soini china Air Force point an siam mai ngati airport chuan siam mai ngati mai ni aran pain thudang kengtel jong lo ha khan ani ta ka chuan Air Force in lata sela
กันเบย์ใส่แอร์พอร์ตตัวนั้นมิโซทลายเตมิโซมีปุยนะแอร์พอร์ตกันเบย์ใส่อย่างนี้จะกันในโดนหรอวะตัวนั้นกันแอร์พอร์ตที่สังกลุ่นนัดตัวกันซุ่มมาโมฮีนี่จะนักสอยตองคันเซ็นทรัลสรการเฮียนอุลุกตะกันมินไปโดนเท่าทัวส่วนคูแอร์พอร์ตกันเสียอินเดียตัวนั้นเฮียนเอ็กอีสกันนี่ตัวลุกอีสกันเอ็กอีสกันเตียกันชักตัวนั้นเฮียนเฮ้ยกันชักโลกามานิปูร์อิมฟัลกันเสียinternational airport อันหลังไกลชัวให้ตาทริปุระกันทั้งโลกาเต็งขันเนี่ยอัดโดตันหลังไกลเลยตัวจุกเกนี่กันจุดตาจวนตัวน่ะ Air Force กันติดเตียนเราละตาเสละ international airport กันนี่ตัวกันวิลเลียมโดนอันนี้กันหลังนี่กันวิลเลียมนี่ตัวอัดให้ตัวa statement hi a strong rem khop mai Indian Air Force ko ta kan hlan chuan kan airport Chungchang International Airport ani theih na hial tur po kha kan William don ani haron tir ariap mai ne strong takani statement khamo ti chuanin iren bel lek tiang amun pona dai bok lo bang chu wang chon voina hian kan ram mi pui le kan thalai tan kan mammo hi chu airport lo len bel zela international airport hlan kaya chu mai ni lo helai kan thai thar zong song te po cargo air cargo manga kan dragon fruit tharte kan lakhui theite kan serthum zong zong te kan so thing te pon la kena chon lan yang chu arab rama te khochak lama te kan thon du don khat tianga mizo mi pui thalai na kan dream zong zong hi chu air force kan lan ni kha kan ti top ni tur ringot mai airport chu air force dan maintain ang chu mase anni chuan an maintain na santul anen kol dan chu only for the national security issue an kalpuya chu an ngai poimo len bertur ni khatilai takakha karonti tel chana poni tani Airport Authority of India a hlan tha ti ho opposition hoina an statement hi ain ang deuh tlang puya chu wang jona ne he tuntum video point karon thang suak nim lutuk lova an statement hi ain ang deuh put mai ne tuna khanin pumua ka khan Indian Air Force te hianin defense an ngai poimo a national security issue chungchang mo security an ngai poimo dan tur chungchang a kha indo na thleng thut thei ti nei han ain relate vekani o hei khami chungchang kharon soitani engponi se khami video clip pani tanga cheng tareng mai chu hei hi ani tani he kan LENGPUI airport hi Indian Air Force ko ta kan hlan chuan ma a son don lo a thang don lo pulan moi chongo khan kan dang ping mak don atia pumo ka khan kan William don ron ti boka tin belle lekin enge security chungchang an ngai poimo zok tur thu te mo civil mi kha kan chep tatel tel mai ni an soi dan han ngai thak hi chuan engpo ni se Air Force lampanga lo thok ve view to Indian Air Force Veteran Perspectives engtiklai khami chungchang kha an lo soi ve reng Indian Air Force hian lo enkol ta se kan chep viawangem ti kan chep viawangem nge kan chep viaw lowang ti chungchang anon soi na hi inen vele tiang Air Force anon oma aron in kiuta ani chuanin anmani omna chin kha chu military area ni to hrimhrim wangin restricted area ni to ha sa hrimhrim ni chu wang chon civil mi te ta na valu po vaktum po kha thil fulo ani thei tho kan hreve kha tilai mizoram chuang te po civil sipai mun puite chu du hununa civil mi te na kan valu po thei lo ani sa ha hrimhrim ani amaro chu tu na mi pui mi rina kan ngai dan kan thlia dan tlang puya ai rohi chuanin antinge tuna kan aerodrome te kan airport terminal te kan apron zong te kan civil area tuna quarter hote zong te pokhu chu ani telang chu khang zong te tel khanin Indian Air Force anon chuanin kharon lu ngala civil mi te tlo po thei lo turaron lolan hal vek tur ang deuh khanin kan ngai amuni chu ti tur an oma alaila ma chuanin joint user airfield concept pa hichonin Indian Air Force te le khami civil aviation te khani infrastructure le facilities omsa te ku kan mantro mai don tina ani chawhri ani ti chuanin han soi thui ta deuh taila tuna kan soi tong thau kan airport terminal te kan arrival departure zong he ta kan apron zong te kan aircraft parking bay zong te khu tuna infrastructure omsa zong te khu Air Force te hlan tumut maila ani chona du don chong no achan chu anma ani khan kha an ti tur ani lawa
an area of responsibility ani lo hrim hrim khoi muna ma na china kan train ten ron soita ka khanin joint user airfield Indian Air Force tele civil aviation namtena airfield airport an trom na re khanin khami civil area big china khachun Indian Air Force in thunei na anvanei lo ka soi zel du zo ga aero chu Air Force mi kan ne wagin khami civil aerodrome airport terminal chu khan du in kan thunei inti thunei tan kan valutin kan vachok mo thebik chok le nem ni na taka phechon mo chu kan thiat thiam lo nin kan ria khami ain call to be kha external agency no ma hun tam taka chuanin atam ber zo kan yang chu CISF ten and call meitani a security big kha chu wang chun CISF ten khami security big kan call kha chun Air Force tan du do valu va chuang the te kha ani chuang lo ani chu tiang chi a chuanin tu na leng pui po khu Air Force nen tu na kana soi ang chi khanin joint user airfield concept ang khanin low in man trom don ta poni la kha Air Force nak tu na kan existing infrastructure om saku aron lo don lo ani chun he ta runway le lampanga engki matharin engki matharin ron din don zo kan tu na kan mun lui khu chu aron mang don lo prim kha chu an mani tum dan le ti dan thin dan poni lo prim kha ero kha chumi puiten kan ra fe to lo de mo chu tina chu kan la chu lo soi tam em hi anita kan chep don ti lai hi chu tiang chu mun sang a chuan an dan tina in tam thia chong a ni kan soi tong thau khanin he tilaya joint user airfield concept kan anti zong antina khulai kumbiram airport kan nai theberami kan nai berami silchar airport for example alo lataila goti airport for example alo lataila chuta chunin civil terminal area oma Air Force apron oma khan tran pa vevin airfield lelama runway lelama civil terminal oma lelama Air Force station changtung takin oma khateng khan intiboi mi alawin an duna an thok duna infrastructure le facility dekha man trom thosin antenna runway ten in trauma ATC Air Force in control an hoya mani chon khan an trom vek me kha ani maya alle lama civil meter whatsapp bluetooth turanga kan ngai na aero khachun tuna kan existing infrastructure khun Air Force su an non ro don lo ram din ju thu chiang sa ni burisang soibel chu kan chairman and soyang kha joint user airfield ani joint user airport ani lo chu van Indian Air Force hian a concept trim hain airport in trom hi anei lo airfield in trom chu nei chu van joint user airfield concept akalpui technically a define dan ani joint user airfield chu enge kan in trom tur ti chuan a airfield kan tromanga a navigation services te kan tromanga a call radar call mo radio call mo kan in tromang amai ro chu thlona aron tum to nuwa an park na tura apron kan ti mai khachu asang ve nom don ni Air Force le lama andanga civilian hetlama le lama kan da dona chu joint user airfield te ne tin soibel le kadu chu joint tikhan kan tu to kanga ti chuan khami pulalun moi chuang ngote pumhuwa ka BJP lampang te poina an soya khan international airport thleng khan an soi ri chawta ni chumi chungchang chu engtin nge Indian Air Force veteran te hen an lo soi vele ti hi inan le tiang ti thlir tu nge in experience le in riat nak atang khan kan lo chang nge tung kam ka thiam vak lo ka chang sei do thiam lem lo ma sen kam hi thiam vak thi ngai lo wa thi lom dan mi poi filit ka mo dan le ani na an soinga lengpui airport ko na ma sabera chuanin tun facilities kan ne akzen kan thleng zo lo kan international airport hi chu soiri ngamponi lo shima runway condition le ve mani passenger sapun demand khwana dai lo shim ta office tun din mun chu sei kan maila demand om chuanin international airport hi om thei lo na chan tur hiam lo Indian Air Force base runway a hian an china kron soya tawang thau khan ka posting profile atang khan pune kumli kom to pune atang khwan kan thremai ome international flight omani Dubai te Bangkok ten an service kom lai pon Lufthansa te pon service chu wangin Indian Air Force in kan runway ala ni in ani chuan international airport base na bawang ti hi chu thuleng dik lo deuh ani mela tuna po Indian Air Force wal leo runway kan nei international service na international airport kan ti hi mun sang changoma Pune ania Bagdogra te pokhu international flight om nuala tin Bagdogra te Chandigarh te
Jodhpur te Srinagar te unta pawan Middle East an service ani chu wangin international airport ani helo na chan tur hi Indian Air Force in kan lengpui hulama se akha chu omlo shim Silchar airport po joint user airfield ania a technical lampang kha Indian Air Force in changa chuanin a commercial part khu AAI Airport Authority of India in chang thani chu tuna hian ke ni airport lengpui hi chu hi AAI hianin a technical part an changa a commercial part kan changa ma se lok na kha AAI a lut angan soi khan ta ni na khan ta ni chu kan soilang sam na silchar bi ga khon silchar kha joint user joint user airfield a chang kang lo silchar soi ro kan nan ti ngot lai kha mi pui nan lo thriat thainan lengpui airport a khuate lo chia engem kha tiang kha ni mu dai nang lo khop me ma ro chu pulun moi chongo te pumbo ka te Indian Air Force athok ani lem lo boka tin ka sei lan du chu thona in anga po ti teng o hei than khat chuanin boina enge moron chuaka ukil tu te ma han ko mota kha ukil zong ngai ta na mon ti thina ma ro chu ani vek bik lovani o ukil sang te pon ngai than sang an nei via entinan biblical context Bible lampang thil pathian thu lampang lo ni ta se pastor po yan ngai danin ang vek kherlawang dik tak chuan khatilai bung le changa chun tia eke mo lai taka ngai daninan lo nei chuan nei ve thinang chu wang chuanin then khatin puminga kha an ti fo thina kha alo ni vek big chong lo ni puminga kha mo kum som ni chung service cheu pension thap to te po hi an mu dan te an ngai dan te loin ang lo viau chaudon in alang tatlat me ni engpo ni se asoi sel tu lampang ti teng o adu lo tu lampang kha choni international airport poi kan nei don lo kan vui liam don ani antia Indian Air Force veteran mo posting sang lo ne na sang chel to thutlar khanin international airport kan nei na tur hi adal don lo anti vela thungani chu te chon topic danga kan kalang tuna kan topic tur hi chu hit mai ania in tho chungchang khani ke pon khalo sei fo thin hetia lengpui airport Indian Air Force Contact an hlan don ti teng o hlan ka ti fo ke po hi tong kam dik lo ani ti hi ka hre chhuaka tuna enge Indian Air Force veteran an komna hian joint concept mo in tlawm ani zo kani chu nei tu big omlo in tlawm tinani an va hlan lawa an va sal chong lawa joint ani chu kan lo thathiam don ne te chuanin a sei fo thin in do hi kan nai tamel le maya ka lo ti thina in do pal lo thleng se in do hi lo thleng se ti an sei fo me ni chu tiang che chuan pulalun moi chungo po hen he tiang hen lo sei ve poka ka den tran ma in do pal kha nia soyang khanin an sei fo me ni in do lo thleng ta se Indian Air Force anon om chuanin chu tiang kha tiang chon bitum masak an nianga tiang zong te po aron soya pulalun moi chungo hen tiang e soi reng in lo en teng o ta ila India mo kulai hon on target turani tiang hian an soi boka mo kha nge ni clear ve dan shim ne kan siam ina aron soya khan nge ni infrastructure poimo installation poimo mo leilon te airport te le khami kan man trangkai infrastructure poimo ate kha chu an ron target vector ania ati kha adikani amai ro chu adik zik lok talavani tuna khuan lengpui airport khu Indian Air Force kuta mo runway te ATC te kanda chuan military installation mo defense installation zinga chiaran dona ne indona rengin le lam ina an target masaber chu military installation mo engani kan sipai tena mun poimo akha an target masa ani nge yani civilian target a hi chu alo thailawa anuwa ani chau thina tuna hin indo omchia se chu lengpui airport kho an target masa berte jinga om donani chu achiang sa chu ti rwal chuan ni indo na tin kan du to le photang o ti khan achiang sa te han tia kalau ib do thira ni kai chon achon chu kai po ni thawa mani expert lo na field frank takle engeniang
in ti hre chiang taka han soi fok mai hi kalo ib deuh thin ani tiang chuan pula nun moi chawng po tiang kha ania chief secretary te nia ni na sang tak anei ni ama ni na po sang reng boka engpo ni se hei asira po langa IAS retired ani ngat maya maro chu a chiang renga han ti deuh fak lai kha kalo ib pui deuh ni chu chan chu mani expert na hi chuan kan expert lo na hi chuanin chu ti hlo chu ani ve thei thau ani mithiam tak te po mo entinan doctorate degree nei tam tak hianin thingtlang lo nei dan chungchang hi an threvek bik lawang he ta degree nei mi alo thingtlang kut na thok mi khanin chu tiang huna chuan chingila chu mi huna chuan alak thei tananga tiang zong khami routine kha an then he zo kani chu poni sela tikhanin pula nun moi chawng chu indo pal po lo thleng sela an target ma sak tur chu ani don ani ti kharon soi ni ti chuan le pung dalun moi chawng hi chu lo da tha taila ani hi chu Indian Air Force lampanga tel velem lawa Indian Air Force lampang mi le sa ngei amai ro chu MNF lampang ani na sang tak nei ve thung ani po hianin hetiang hianin indo pal lo thleng ta se ti chungchang hi alo comment ve bok ani lai khan indo te hi omta sela khulaya Air Force so wina kan airport kha an chan si chuan yan ron target turani dona leng puitan mai ba ka aizol kho puitan po hian ava himlo om ve ti ngai dan nen om ta ni tin chu ti ruale ro chuan a then chuan indo ani ta chuan in a khoi mun mai po hi an ron trum don tho kan airport hi chuan ron mang don tho Air Force hian ti ngai dan an nei bo khala khan enge ni I thlir dan I ngai tu na han thil le lok ta cha an ti don tho ti ngot hi ti tho tur hi tam khopa chu wang chuan a bom tu tur te an thil kan ti thina chu ti tho tur a pen kan prioritize ta a eng hinge kan ti masakang a eng hinge poi mo target masa enge niang tia a target masatur a hana omang a to pa bom tur nei to lo nuar o chuan bom ve mai thei ti le target ta an khan masak ber tur a kan niang ti kha chu ai nang lo khopang defense installation an target masa airport inal luat chuan defense installation ania a chan chu defense installation hi target a nei ani masak na chan chu min lo beile thei tu tur te omna ania wangin min lo beile thei tu tur te ti chiat masak khap apoimo an target tho wang ti chu ne CP pol nga motor al target by thesin tho na amaro chu target masaka chu nan mang ho lo sipai mun pui an tiang Air Force mun pui an tiang naval mun pui an tiang beile thei tu te ho kha chut chi me an tum phasa photang kha defense na priority an siam dan ania kan ho tu tan an ti tho wang an ti kha chu nia a chau thu baro de vin ria tiang khanin puminga Indian Air Force lampang mi tengei po kharan soya tin kalunga idan mai chuan pulalun moi chawng ho interview kha puminga an interview nu dai kha ania chuta chorin source tam takhi chu puminga soi tanga an lak chhon hi ningem ti te pengai to tham takaninga tin pudu oma interview na puwana na avanaya po khanin a source tam takha chu pudua a interview ma che tuna video kan enzo tak puminga a interview na tanga a source de tam takhani mo hei state sangin chu tiang za chun loss ve tho lo male te document a han porwa wa te poka puminga tanga anei hi ani tla tin ka ria emi an interview tuma hianin puminga hena por choklat maya amaro chu kan chief minister khan ang ten chon in compare chi kan ni leinem kan sumlo si alo tlem bi kan mai thei khang ho ai khana maro chu ang te kha sarkar lo sani leinem ani te kha chu AI en kolten nia an sarkarin suming zan man lo edi chu sarkar sum lawani enin en compare thei ni lo ve ti khanin an soita kha ani ati chonin bulanun moi chawng o khanin kan chief minister po han chu tiang chona tia adik zik luak lovani tia khami interview bulanun moi chawng o interview khan lo en chaw vek chonin a statement tina khan kan chief minister soi kha chu adik lovani
tin bulan chan pot zela kan chief minister interview khalo en char tang hanin engtin nge tilai point thika chanang ti kha loin buatsaih ve emo chu ti thei ati deuh thei ni poni se lo ni lo mai thei boka karin dan karon criticize ni chu hei criticism kan ti chho mek chu ania poni sela hemi chungchang hen pudua thu soi hi inen le phot tiang o in do lo thlengpal ta se ti chungchanga kan chief minister thu soi ganin ve thunga ne China an in ling dan po engem mo chen te chu kan mu phak ve a helai hian India le China an in ngur lai te hian Indo na hi ron thleng ta se khuti lai khu an target ma sa tur ani don tlat mai ni kha wang khan lengpui mai ni lo hian aizol pui tan po hian awa hlauhawm mai om ve ti ngai dan ne an om boka enge ni hei hi I clear dan le airport hi aerodrome prim hi union listen ya state listen ni lo state in thu kan nei lo ti report ila Indo na lo thlen chuan air force airport aniemo civil airport aniemo AI en kolaniemo adani en kolaniemo atu en kolpo ni rose sarkarin Indo na mama chot amang vek don tho chu wangin air force local mi lo ma se kan Indo chuan min man sak don tho kan thun leina ni lo chu ta chuan an target ani hrim ang air force ani wang lo ani lo chu mai ni lo kan rail content target don kan bridge ten target don kan vital installation te an target don chu chiang reng chu wang chuan air force ho khwan ron nei mi lo po ni seng kan Indo ni chuan target pasatur so ni refrem achan chu India air force ten ron thum don tho ron mang don tho elai hi chu kan in soi thai ma ning ka hedeu pulal do ma hi IPS ania airport po uninga ma chen lo enkol ve to kha ania chu wang chen a concern hi chu a hre chiang ve do tura chon kan ngai ngota ti khan airport chungchang Indo lo thlengta se ti chungchang chu a commenta khami a thu soi nge ya kha atira kan clear tak pulan moi chongo kha chonin adik lovani ron ti sakle ta bak mai ni mo khai han ngai thla chho ve char ta ula politics a in beina lampang hi ani leklek angem ZPM ti ni wanga social shim khoi lai mo kher ngar tumna la hi ani ngem ti hi lo chik ve mai tawla thain ka sia ani lo ve chu karon ti don me lo ngai dan chu in khuta karon dang o ti chuan le pulal nun moi chuang win khathian khan ron soi to a Indo pal lo thleng se anon bitum ma se ber don uminga Indian Air Force a kumsom ni lo service to pensionin anon bitum ma sa don anu da chun si phiat panon bom ve ma na anon be ve ma na te kha ti do lek chau kha nia emponi se punun moi chongo kha chon soita kang khan pu minga tang khan so salula ve poni me thai emponi se Indian Air Force veteran lampang atoi join veteran lampang tizel toila thain ka sia soi deu du kha ngai thina veteran ho khan intinian lo soi ve Indo na hi lo thlengta se Mizoram tan alo omangem intinian soi ve ilo enting Burma chakloka China ti vel te ti khan khatin kha ni ta chu kan soi me ki ni ta ni chu lai chu engting e lo thlir ti hi ngai puri sang ni so kan chang nge nya so ya tom khop ya social media te le chuan kan mizo society chalang tak te po han ti hialila interview on komna te po air force on chuan target ma sabera ni ang ti te soi lo thu tak khu ka khuk pui lo tam khop maya ama ro chu air force angle atang side b atang soi ve hi kalo chak thin lu tuka tuna abik takin zone chung apolom thuan soi hetiang side b lampang soi thei tura hun min siam rem sak the kan lom tak zera ti kha kan soi le duwa chuan chu India rama hianin amun a infrastructure hi apoi modana zirin vulnerable area emo vulnerable point tin clear vekani khatiang ho kha economically critical infrastructure ani ram economy nuk khoi thei tur chin thil tam tak oma airport chu chiang sa ani air force tu kuta pom se airport chu economically critical infrastructure an sa renga chumi pialama enge thil dang ti chuan
atomic power station te oil refinery te bridge lian tham te chuan railway track te kha tiang zong te po kha economically critical infrastructure ani vekani kaini military thir dana chong kha tiang kha vulnerable area vulnerable point tin kan clear sa vekani tin kema experience kan tar lang lokanga gujarata missile squadron ka omlai khan kan ha khachu kan base lo hum him tur kan ni pia lama khan tarapur atomic power station ante maharashtra omkhunia khumi khu missile cover pack tur ti kha kan mo phurna tel dei ni tiang te chuanin critical infrastructure hi military protection pack ngai ani sa vekani chuan kha I sipain omta ka wanga enge ron ti chiat chak thil ani thei sipai om lo chu po khan ti chiat tur te jinga khanin hostile situation om ka chon don reng ani tin ache theiber handon ta mai la kanin dowa kanram thenom ne kan lo indowa indo full fledged war kan tong ta longai ta ila situation wana scenario wana Pakistan Air Force in miron bom don ti situation han chu tamai maila ama sabera chuanin Pakistan atanga attack ron launch Mizoram ron thlen theina tur thlona hi an nei big lawani kan technical term chun radius of action kan tia chumi chu omzia chu a take off chuan a bomb le a missile le rocket sang a paya avat thak nuwa waka chua nuwa aron him taka ron let thei kha radius of action kan tia tun din huna chuanin chu tiang thlona an nei lova chuan lo nei ta po ni se Mizoram ron thleng tur chuanin mun tam tak Air Force mun tam tak apal tlang ngai dona chu wangin an lo thlok ta reng ani pon kha chu lo neutralize dan kong a tam lu tu gani Pakistan ne na kan lo indo ta ni chuan chu wangin Mizoram kan bom du an no ti ni pon an tan chuan thil har sa ta kan dona thil om theilowa kai phejun ka nga ya tin scenario 2 China nen kan lo indo ta lengpui hi aron target tang ti khalo thli le tamai mela tuna China chuan in an plaf te khita Arunachal Marlaman kul ve tan to chung ho chuan in miron bom don po ti la bomber hi an nei na 86 bomber ten nei na ma se tangram khilai elevation sang lu to ka chuan an da thei big lova an ron bom don en chuan an jet fighter te mang thovin ani dona an jet fighter akhan bom te da in ron thlok chuak don ti ni amaro chu kan thil thret tur pakhat chu call India point call kan nei thatok ve viawa radar te le intelligence te po hetia an take off hianin bom ron thlak tur te an di phei chuanin strike package in ron thlok zeni amalin an thlok ngai lova ham strike package ka an thlok chorwal rolin keini lampon kan lo hre ve theini engtin ngen thloa khoi ngen tin zone don te chu ari rong kan lo hrengal vek theinin take off atang chu lung le kom lai tang pon soi ve lo ka kan ram thenom te Air Force an thlo dan te po kan lo zir chiang ve kan hre ngelo kan ti top lok teng ti top kan thla sung viu nangin puminga thu sei kha kan ngai thla zo deu chi tuna hen Indian Air Force lampang tho kum som ni lo service ve to pension tho thu sei kan ngai thla in class lei viau win ka she tu na mi he tam tak chona thu sei kha in lo sha thiam lo mai theya bom thlak tur jet fighter ani chuan bom wa thlak ringot kha kan lo ngai to mai the ma ro chu arrange kha entinan Pakistan in bom lo thlak don ta se bomarun thlak anga him taka Pakistan a let le na tur a thui zonga kha a fuel na daingem a tui na daingem ti kha an chut angai bok ti kha alo soi ta ke poka fia war mai hem ta tang hian mo tin kha India hi ral thom nei lo top poi kan lo ni big chong lova ral thom tha tak kan lo nei ve thawa tu na soi lai me kang khian bom thlak tu reng mani nan kal ngok ngai lova au hovin ron kala mo ti khanin khami lo detect na tur khol ha kan nei thave to kan ti hi a soi lai me kan boka a technical khup mai in do lo thleng ta se ti chungchang kha molmang taka ron soi lem lovin technical lu tukin ron soya aril ra in ge che chu wang chone ne ka ti top lo thei lo ne to na mi hi chu ari rong kan lo hrengal vek thein take off atang chu lung le kom lai tang pan soi ve lo ka
กันรำเชนอมเต Air Force อันโผล่ด่านตะปอกันเราเจียงเวกันเชฟเฟอร์ทีนี่ช่วยกันเชียงโดนเลียทีนจุกันเชียนัวเราคลอกลุยตาพอนี่เสชบัวสุขอย fighter base ออกมาทีนเตจปูระสุขอย fighter base ออกมาส่วนจอร์ฮัต missile base เลียนเดาออกมากวาตีตะปอจุดยังบอกิน missile base เลียนเดาออกมาจุดยังซงปัลลังตูร์ข้านิโดนอันตันส่วนที่เราหูปอมตะกันนิโดนนะทีนอาจจะเทเบอร์โหลดอนเลยแต่ทว่าเวลาโหลดเนี่ยเวกตาเสกที่ยัง defense system ซงค่ะ airport ที่กันบอมดูเท่าที่รอนกันลุยป้อนอีเซ่เคนี่ชั่วโมงตัวปากกันออกมาเคนี่อันรอนเขียนมาคันตัวเต็งบอมเลยพอตั้งเฮตอันนั้นกันเลยเต้นกันละงามานิปูระเต้นจุบอมพอตั้งส่วนตัวปะมิโซรัมส่วนรอนเขียนโดนเจ้ามันยังจุดที่ยังเขียนตัวส่วนนี้อันตันส่วนไงตัวนะอันเซนเวฟอังไงยังจู่วางอินทิลไทยโลตัวรักง่ายนี่ทีนจู่เราว่า conventional warfare เขาเวลากันเจงตัวเราว่าอินโดปุยหุ่นลายบอมารอนโคลไฟตร์รอนโคลสัวบอมารอนทักปุ๊บอังเขาเวลากันเจงตัวเราวันนี้จู่วางอินกันเขาเวลที่ precision guided munition หุ่นลายนี่ตัวเองกิมไม่ missile point guidance system ทะลุตุก laser โม GPS โม INS ซงอมเวกตัวนี้จู่วางอินเฮตียงรอนโคลจักโตรอนโคลก็รอนบอมารอนทักเจ้าว่าอามาเลมาว่าอินguide tour ว่าอิน home tour อังคัจวนินไงตัวนั้นเซนเฟ่ไงตินจุลว่า critical เดา economically critical เดา target เราให้จู่ตัวมันอัน target ดูดอนเราตัวเขาเวลาจวนจู่วางอินกันมิโซรามาเห็นหิ้งเง critical เดา economically critical เดา infrastructure กันในเลยมีน่ะรอนบอมารอนจักตัวที่ทั้งไงตัวเวทีน่ะการชวกเจ้าเราว่าไงจวนจู่วางอินมีรอนบอมที่ด่านตัวที่ Air Force อันวางเจ้าอันนี้จวนอินกันรำเชนอม Air Force จู่อันไงตัวนั้นเซ็งตำตกเราตัวรักง่ายที่ข้านี่ไงด่านินเราเสียมเทียมไม่กันยังไงเองพวกนี้เสกนนคอมเมนต์ตัวจกัดจู่เลลำปังอินะอินโดเราถึงจวนิน defense ลำปังนะนี่โดนะ Air Force อันเรามันนี่จวนินอันนนบิตุมมาสะโดนนี่อันที่โดนงดไล่ค่ะเองเองอมูลมังกัตยาอันนี้จวน technical เรื่องเราจิรเจียงะปากีสถานจังอันนี้จวนจุดที่ไล่เทงบักจุรอนทลอกเทดอนเราอารมณ์เทงเทดอนเราชิมจวนไชน่าเทงรอนกัลปอนิเซตลางรามันนี่ยาอินเดียรามินโคลกันเราในทเวตอเสียโมตลางรามอลาวนี่ขานอมเสียจูเจ็ตไฟเตอร์หันจุ่มนัตัวรำจ้างเขาอมบิกเรานี่จูตลางรามโมตลางหันจุ่มงดไทยบิกเราว่าโทชวนตัวรินรันเวย์เตปอมมองจูวังจนตลางรามเชงเชการอมกันนี่อวังเตปอเฮียนินอาหารสเววีวังตีนอันเซลดินชาวเซลกันจุดเตียงเตปอจะโลเนตาเซตียขานินมิโซรามารอนบอมดูชันตัวราคาอาเชลวันนี้ดินพุดดูมันในนั้นสเตทเมนต์ยังตัดเชียจูอินเตาปุยเราทั้งนี้จวนนินแอร์พอร์ตไม่ปอนี่เราเรลเวย์เตเรลกงเตกันเลยกันบริดจ์เตปออารอนบิตุมตัวนั้นตีข้าอันทุสฮีไอมิลตัดเชียไม่เนี่ยโมอิติไลเลยลำปากินันสวยข้าจูฮาวลำมังเริงเวลเมียอินเดียนแอร์ฟอร์สนี่จวนนินอารอนบิตุมมาสับเบรังที่งอตะข้าอมอลมังวิววินกาเชียกิจวนตัวนั้นมีให้มีอินเดียนแอร์ฟอร์สเวเทรันลำปังกินะอารอนสวยฮีเทคนิคก็ที่คบมายาที่ล้มเทดันจงหันจิรเจียงที่หันรอนสวยเนี่ยเองพวกนี้เสข้าอินโดจุงจางจุนิตาเสกันดูตัวกันที่จวนออนไลน์อายัดหลอนติเกตลมนะ S&R Travels สังเกตหลอนติเกตอิโลบุกเวโดเนียengtiklai po in WhatsApp emo phone call mangin booking ti theih reng ani contact number 6909063744 Indian Air Force kuta hlandu lo tu te hianina an soi warle atu party te poina an lo committee ho moti mai tur khopa an lo soi hi chu flight schedule chungchang ani flight schedule kan ti chuanin chumi thlona chu mi darja ta chuakang mo hei thlona thlok thinum chonin sianga ka thlona chu chumi darja chu departure ani chumi darja chu arrival ani ti thlapin oma thlona hi thlo hun le atiang bi kha omani ti chuanin englo pol du lo pol ti teng Indian Air Force kuta hlan du lo pol hianin Indian Air Force kuta omani chuan scheduling zong a hianin thunina aron nei don ani state sarkar hin thunina kan nei don lo tin Air Force an civil ni chu min ngai poimo view don lo te pokhan soya maro chu ruling lampang ti teng ZPM lampang ro chuanin
hei hi chu DGCA thu ania engtikong main Air Force po ni sela thunin an ron nei lovani hi voi engemaw zati an soi loma a opposition lampang po hianin an thu soi khan thlak chuang lo boka engpo ni se hemi chungchang hi tuna in riak lei photila puladun moi chuang hianin a soi nual maya hemi chungchang hi puwanana akom na khanin tumthum vel lai a soi ni ekan soi belok du chu tun tuma reaction kan nei hi a video toy te karon thlang khom amaro chu a inkar hi hlathlom te mainio hemi ron thlang chuk tur hianin beive fe chu ngai ni timestamp inang lo taktaka om noi meya engpo ni se puladun moi chuang hianin schedule chungchang hi engtin nge a soi in lo enteng puladun moi chuang ha kan tizet nangin puladun moi chuang kha kan chief minister interview ni wangin kan chief minister hianin hemi flight schedule thlona dan chungchang a soi na hi inan vele lok zokila thain ka ria budua thu soi na hi inan nok teng andu do in a flight schedule te po anti dang lamang ti kha flight schedule hi Indian Air Force te na in trom na muna hian an kuta omani lo ti riat to DGCA noi omani ministry noi omani ministry akhans civil aviation kha a ministry diktak anei tu zokania Air Force an lotel ve khan defense ministry na ron trom ani an mi kwal zokani so wang suan DGCA hi schedule zong siam tu ani anin an du in siam thailo airline te ne siam ngai ni a airline passenger ron phurtu tu thlona nei tu company te nen a schedule hi chon siam tlang vek chu pong poti dang lam theni lo reng chu wang chuan kan airport po khuron ni sengin Air Force hawin a schedule an siam don lo DGCA a schedule an siam don khateng khanin kan chief minister chuan in flight schedule chungchang kha soya maro chu opposition lampang ho hianin scheduling chungchang hi an lo soi boi ve char boka tilai po hi topic hot tak chunin ka ria lengpui airport shal chungchanga soilar tak ani pulan moi chuang thu soi chu inen to teng Air Force kuta runway le air traffic control om chuan annin andu hun mo darkar chu ti inkar chu Air Force tan kan reserve anti don ani athu nei ton ni don wangin andu lai hun nakha anla anga khami ba hun la oma te khan keini civil antong kam hi lo chikula khatilai hun la oma te khan hanti te kha mo Air Force khanin nileng de tho khan an mangdon hi angthin khop maya hi nia ka soithin chu politics a chuanin ngai thak liam po chini lawa charismatic person kanti mi ne thei na riau nei thu soi thiam takte ani hlom thina wang hianin ruling lai po ni ro ase opposition lai po ni ro ase khatiang mi ni wang hian tlang pui thuin kan politician te hi mi pui te mo neutral person te na kan chik tur chu enge thil thleng hi an zir chian ve pe ngai ne tuemani thu soi kan han ngai thla thuaka ani chu tia tluk dual hi ke chu ka support lo zong takania hemi lengpui airport chungchang po hianin ke chu ka standpoint hi langa irenga adu lo tu te thu soya hianin min ne thei thil hi kala tong lova pulen moi chuanga wina a thu soi masak ber kami zone tin tok son buatsaih thu soi masak ber kha ke kapom mai ne Indian Air Force hianin in airport hi avain kan nayang ti kha chu thil ti chini lo kha chu ke pon dik ka ti khop maya abak in do pal han tiang chi te mo mol mang theng ber an sei mol mang theng ber han san po in in do pal te chu ni se mo airport thi chu anon mang don shim anon utilize don shim ti khan pom le thau box ya chu wang chuanin ain lai point atang chi hen nge an du lo ti lai kha ke chuanin ka sha thiam lawa min ne thei thu soi hi kala tong lem lawani chu emponi se kan ngai thajelanga khatiang te Indian Air Force in an du hun an ruatanga ke ni chun khatilai te antilai ka karon notice sat me tuna kan emponi se in ngai thlat zom theng fanti don ani athu nei ton ni don wangin andu lai hun nakha anla anga khami ba hun la oma te khan keini civilian te mo mi pui in kan mamo na akha khwal jin vei wak te na kan mamo akha
an zep tel ve don chau ti na ni ta ni chumi ni an zep tel ve don chau han ti lai te khi atlem mel ani alan tan han ngai thla thuakula civil mi man thei tur khat le mel ngoi ka se ke chon wang chuan kan mamo thang zel tur tan hin na sa takin har sat na thlen don tu na po kan har sat na chu zing flight te zan flight te po kan la nei thei law nei khung khu chu instrument landing system changtlung to ti khan hemi chung cha hen sui phota ti chuan in pula nu moi chongo hianin a soi nem vewa ni hemi chung cha hi o a soi na dang kan en lenga hemi chung cha nga chuan in Air Force thuni don lova Director General of Civil Aviation DGCA thunei na ni a chu wangin an ni khwan a schedule an siam don ani te kha an ron ti a kha adik na chin omma sela adik zik lok lovani hemi interview en hi chuan in shet chianga adik lavani adik zik lok lavani ti kha a tamrio mai he interview hen poni senga thazomang hemi tharukata na airline schedule and fixed don reng hian DGCA in airport operator le airlines te ne na tangin input an la thina ne rotna chuta chuan lengpui airport air force kota chuan air force in DGCA rotna an thelu don ti na ne ta ne kan mamo kha an ngai poi mo masak tura ni lawa an ma ni mamo na kha an ngai poi mo masak tura ta ne chuta chuan hemi darkar chumi inkara chuan Indian Air Force thona chau mo hemi civilian passenger flight hi hemi chung lai chung a hi chuan aron tum thei lawang chu wangin khami tel lawa khan schedule kha siam ngai don ta ni ni chena garon soi chia kha chu wain tharuk atan schedule po siam sek ro se kami 6 tharukata na schedule an siama khan Air Force ina an hun hau po na khatia me bel mai tur ni kha chuan kan engani jinvei wak tan khan har sam na siam tho don ani civil mi te kha sira kan bet ve mai don hemi chung chang a chuan na chiang lu tu ka mo hey entinan tuna chuan Delhi darkar khatlik meeting nei tur point nithum kan hlo ringot mai ni kalnan ni khat meeting nei nan ni khat honan ni khat nithum kan cheng ringot mai ni sarkar tan a hlok lo lutu tin helai kan officer khulai zuk jinte lo dor du te tan po har sat na sak ta kasi kimi a sei bel nen ke chon ke in relate pocket chelawa Delhi nithum alongai ni chuan an program azir te poni thaya tin kan airport hila changtlung lawa zana tum thei poni lawa tuna hen dik tak chonin state danga culture te hi in lo chik vem ka shelawa flight ticket te hanin ula chonhulam pang chuak de uvek hi ni chomalam pang chuak hiom ve ze uzawanga flight service du thu samina tamlo baka chu tiang wang te chu ani zo kani a chiang lu tuka te kha an ti thina kalo ib deuh thin ke chu hetianga hian mo ti chuanin pulen moi chongo ve khenin hemi chungchang hi tuna puwana na kopna ve ka hen soi zomin minute somnga pakhat na le second sari na vela hian asoya chu kan en lenga civil mi te le Air Force ho in ompol na chuan civil mi te an chep thina chulai chuan in har san na an tok thina ni ti thu ka han choi chuana khan chief minister ka interview na khan ani khan midang nen khai khin chi kan ni lo midang hi chu Air Force ho ta sa civil mi ten beta ke ni chu tiang kan ni lo wa civil mi te en kol kan ta sa kha miron man trom zok don ani a midang ang khan kan boina tur omlo tiang deuh khan min chang ka ri engani kha ingai da ne khami konga khami chungchanga kan chief minister zong tak thu soi kha adik lawani tila ta dik lawani tila ta ne khai dik lo chho char mai kan chief minister thu soi kha mo pulal nun moi chongo point of view chang chon thlina chang chon eng poni se inde mom chong lawa mishing te chonin thigdan te kan nei ve kama ro chu duai chon pura nun moi chongo hem interview a hen a kon fi set chukati midang concern hey Indian Air Force chungchanga soidana te comment chungchanga te don ani a chiang ani kan chief minister to sei kha adik lovani ani ti saklai te duai chon kon fi setem chu kati dewani
pawh ni se ngai thla zawang aw bel chian dol lo vani achan chu tuna lengpui airport po mi ron man trom don ani lova runway le air traffic control an kuta om don ti ani chu nge ya chu chief minister te pudi bc ate po ina an soi ani vain kha ka chu a record mulo maila an soi kha adikani chon chu an soi dan ani a mi ron man trom don ni lovin an kuta om don ti na ni chu wangin airport air force ina an control airport ang thau adin mun chun ni don ni ji china ka soyang khan air flight schedule chungchang te po anti don chuan keima ni ni lovin air force in rotna an siam don ti na ni airline sa tengin rotna ombokanga ta khan air force in hemi slot chung ai chuan commercial flight akal atel kan accommodate thailok anti chuan atop ani mai so wangin khami sira khan commercial flight civil mi te jin vewak te khwal jin vewak te thona ron truma tho chwa thei tu ra chu air force in hemi hun chunga hi chuan a theilova aba ka hi chuan a the anti hun chunga te khan mi zep mai don ni tin hemi chungchanga chuan an soi ari lutuk lo nan ti thleng kha kan tu to kanga flight schedule chungchang pulan moi chonga wina a soi dan ania te chuan puminga Indian Air Force lampang mi ve thau khan in engtin nge soi te hi kan en vele thungang o Air Force airport hian aerodrome license DGCA tangin an mamo vela ma sumi chuan yan du bera chu hetia buai pui ngai to lova Air Force style tho ma se Air Force style tho kha civil ta na him thot lo kha puminga statement chunia aom je chu civil mi te kan chep tu thu thawa kha ron soi bok ani chu ti chuanin hemi schedule chungchang normal scheduled mo chungchang hemi Air Force lampang veteran mi le satena an soina hi kan en vele thunga chumi zo chuanin poimo deuh mai an soi lan ve zia boka chu hemi non schedule chungchang hin soi bokani non schedule chu hun big nei lova emergency tum thut ngai thlo thut ngai an ting chi te po kha opposition lampang hin an soi ring ma chumi po chu aron thlur tel don ani hengponi se Air Force lampang mi le sa te khami veteran lampang khanin engtin nge hemi scheduling chungchang hin lo soi ve pulalun moi chuango te soi kha dikrengem pulal doma soi kha dikrengem inen le lok teng soi fi ama sai lamo flight schedule kan ti chuanin thil pan hi in rol oma pathum ti la dik jong chu DGCA kha schedule siam tun ta ni kha ta khanin airlines operator tele airport operator te inkara inrem siam na DGCA na hret puile schedule ron siam ti nan ta airlines operator hianin schedule hi an du angzong an mani tan hlok tur an business tan hlok tur khoya nge thok ila tum tamila thang zinga nge tlaya nge zana nge ti an connectivity zong an chut nu khan schedule an du danang kha anan thelut ta khata khan airport operator khanin an mani airport an rem chan danang khan thona airline sang na ron ti khom tang khan an rem chan danan lo pe chu DGCA na schedule ron siam thin ta ni chu midang pon hei inzir chuan tle main chiar chuan hret mai thaiania chuanin khami schedule siam tura thil poi mole pakha chu watch hours kan ti hin ta watch hours chu working hour and de berang chu soi thiam dana chuan airport kan lengpui airport a chuan jing dar kuale chan vetanga tai dali khami chung khan thona zong hi tun din huna atumin athok chuak turani darlin hu chuan aron tum theilo atum pon dan le chan ve chan to thlo chhole ngai darli ma in nge ti khan ta chan chu khami po han ken tel le nei ni chumi watch hours ti chu aken tel khami dar college ve darli in kar ti kha khata hanin hemi CNS kan tia communication navigation and surveillance kan tia chung chu kan thian te an thona thin khang chi khan ta communication chu pilot le air traffic control in biak po na mi khani me ya tin navigation chu pilot te na an thona le ground na tang punan thona chin chang mun an lo hret na khan navigate na khani me ya surveillance bo khami aircraft position na hiat the na khani me ya khang ti tur khan airport a khan ATC te chi sang om kha
an working house dar ko le chen vetanga darling car ti na nia khami ba kan chon thokin an tum theilawa tin security om le a tuna chon kan Mizoram police khon an enkol khuanita security airport da kitu CISF Central Indian Security Force vek hian an enkola kini chu kan police ten ta khang te po an working worker dar ko le chen vetanga darli ti na molon ta chuanin aircraft rescue and firefighting kan thian pa thona thin tho khania khangte thona lo chuma accident palemo le tia lo boi pui ngai khati ho te po han duty ngai ta ni chu kenia khon chon AI en kolawang khonin 9:30 to 4 dar ko chen vetanga dali ani a watch hours kha chuan Indian Air Force hian chon standard omat sunrise to sunset tinia tin atam jok a hian chon 24 hours operation pon neya hei zan flying ho zong hi 24 hours in me henga chon shift in and man thin ta zing shift an kalanga chhun shift an amanga zan shift an amanga chuan Kenya airport a chon kan ti don chon shift sanam le chon how tak don tu na po kan enkol zo lo kan ti deuh khania chung chu schedule om dan chu ni khang kha I kan du duwa ti danglam thei khani lo ni DGCA kha thu ber khan to ta India rama chuan schedule in siam sa kha ti danglam du airlines la minaron ti danglam du ni pon ni som panga al an mani naron ti thak ngai khami airport enkol tu te kuta khan omlo san pa in 2 point enkol se AI na ni mo amma schedule ani siam schedule tin ya kaka samar chu march atanga october in kar chunga tho AI na ni mo amma schedule ani siam schedule khachi ni na summer schedule ti le winter schedule tin ya kaka samar chu march atanga october in kar chunga thona thok zong kha schedule DGCA website of muturin om vekani chuan march atanga october atanga march kha winter schedule ya kaka siam sa vek tharuk chu khami jang chu kha siam sa vekin engkim en turin oma ti danglam mai thainero air force an lo oma mo tupan en ko se PPP modin private tupan en ko se anti danglam thaini chung lo ani le khatiang chunga kan military exercise te an nei forward chu min ti boi thei don ni ti lai te kha ania chu tu cha ching e lo chang e kha thona kan soi chuanin van borok kan soi te langa ya hemi airspace kan ti hi chu India ram chungbi khi India ta angai ania amai ro chu una hi chuanin khovel aviation zong hi ai kau kan ti maya international civil aviation organization ina nuaih da vek ania chumin nuaih chuanin India po hi om lo thei lo wa ai kau nuaih om vek kan dia chuta chuanin ai kau ina adu dan le phudang chuanin flexible use of airspace ti hi ania chu 2014 khan India po hi chumin nuaih chuan omin kan airspace hi civil le defense yan an mangkop turania en ang rengin chu defense yan ata angin tuna yan kan airspace en big thei to lo ni chu kan man ko pangai to ta chu tiang chu ni wangin airspace kan in mang tom veka chu ta chuanin air force in airspace an control to big lowa chu kan exercise ina aken tel tun ya ka shet pakhatania chu mi ba ka chuanin engtinan lengpui hi airbase por mang tareng se engtin nge exercise ina ati boi thei dan tur hi atlang puin exercise reng hi Indian Air Force midang tepon niang well plan ani veka ma tangin prepare anga plan anga enge kan boi na om theyanga kan boi lo dan turin chu ta chuanin Air Force in exercise nei don chuan schedule om sa khati boi don shim isom panga main DGCA changchon tikhana kalang ti ta tro chu ti fel vekani to ta chumi ani don chon ni som panga malama khan military exercise kha an ti don ni chon an lo ro man lok ve vek don ti nange khalai bor DGCA schedule pona an lawam ma se chu ta chon boi om them DGCA na schedule siam to sa khanin Air Force in ama flying programmer on duang to lo frim zo duang to lo hemi civil flight schedule kan nei sa hi DGCA na approve sa vekania chu ati boi thailo na chan pakhat chu Indian Air Force in heta controller emo hilai thu nei tu ten lo ti boi thailo zia chu civil aircraft tu na thlok chuak re hi tu na Kolkata tin Delhi kal lenga Delhi tangin Chennai te kal le dona kha tianga in khai dia chove khani wangin hilai Air Force ina lo ti boi lo delay an mani exercise wang ringo ta lo delay kha thil thiang ani lo shim
Exxon ron la tu tur chu DGC and Exxon ron lang hal don Indian Air Force sorry Indian Air Force hi aviation an ni thau ni kan flying hi chu wangin DGC nuaih om vek kan nia DGC thu hi kan han overtake thailo shim chu wangin DGC kan military exercise attack tuna khang song song pokha arwam man sak vek zel ai exercise kha chu ruam han lawa lowe a khuna kha ai tuna hian mo IAF military exercise an dei hemi chungin airport te khar nga ya ni ti kha e puje mi ngatele englowa te pokha kan sei le lok chula ya chu ni exercise a om do na wangin I airport hi khara ni ngai lo shim kiti lai statement ke poi mo don lu tuka exercise mo nun chan zirna awang hian mo Indian Air Force in nun chan an zirna awang hian flight schedule hi aboi ngai lo shim ti kha aron sei kit lai hi poi mo a aron comment logani chu tin war te ni lo chuanin airport kha kharna chan tu rengo tam lo schedule ta awmani chuan schedule ta kha a thlok renga exercise som don ani chuan asiran lu tima yang thlona kan fighter tepo exercise la turin thlok chok reng lo mentinan pune ka posting lai khan khuti khop khwanin Air Force base lian ania sukhoi awmani training book training le operation ran pani lai om le khala chuan chuta chuanin civil flying khu atamani ani khat 24 hours chunga za thlok man chu tam ve nia an thlok de mol man aroin line ania tum tur bo himo chu wangin khatiang tum ti boi lo khanin Air Force Station Pune khu kalreng exercise pon exercise pon nei renga a thlok chuak tur kha chu fighter khan thlok chuaka an kalmai exercise la turin kan ti top le lok nge o arei lutuk dona chu wang chonin om zia chu nun chan lo zir tu po ni sela flight schedule khan ti boi thailo ti kha chiang ta maya tin DGCA noya kanum vekani ti kha aron chiang pokani non schedule chungchanga kan kalanga la ani ti chuan kan du lo na lai kha tu han pu ti khan ka tu sei lai me ron interapa kan du lo na kha runway te chu khoi po in do thula te chuan in security chuan man thei vekani aron ti adik amai ro chu Lengpui Airport khu Indian Air Force ku ta chuan jet fighter base ate ron mangta sela military exercise engkimom dona an thlok chuak anga an trumangan thlok chuan trumangan airspace zong an control anga ti lai te khenelom an chong hoi thin sia military nun chan zirna khalo thlengta po ni se an thlok chuak anga an lo thlok lu lenga an thlok chuak anga ti kha an soyapu je soma hen mo hi punun moi chongo thu soi ma an soi ania alo lang fu emaya kan lo comment tel ve lokani chu ta se ti khan Air Force base atelo mangta se ti khanin nun chan an ziranga thona chu ati boi view don ni ti jong khanin puje somate ponan soya maro chu Indian Air Force lampang mi la sa veteran lampang te kha chuanin ani lo tur thu kha hanon soi chiang ke kok view in ka sia engpo ni se en chun zom zelango su chuanin alaya khachu anga adia alasiat lawani kaini pon khatiang kan soi don khachuan a that na ka soi tu tam taka om kha khachu achiang purun moya chuang win kha chu kha chu chiang alon la ti lo boka khai ngai nom khop me han ti ngot kan anga chuan achiang sa an anga ti khatam leo maya kalai kha kalo riak lok thegem as ngoro airspace control kan ti te scheduling and control te hi mi pui kan thilfia tok lo ni in ka sia ICAO kan neya International Civil Aviation Organization kan neya ICAO hian sang ni som palia khan dual use policy India po hian adopt dei to military airspace nei arem ti to lawa chu mijing signatory chu India ania hey katran wang ni mi lawin veteran lampang thu soi le gazet PM lampang ruling lampang thu soi ain mil zelani airspace hemi van boruak sanga thlona kalkwal vel dana hianin Air Force mi hian military mi hianin mo thune na pum hluman nei big lovani kanin tro mani ti kha aron soi to chu tiang che chun hei tuna han pu TBC le ven chu hana soi ve le chi boka chu tilai transition chunga hianin engeng mo chu thleng man nual ani hi tok so hen mo dual use policy India po hian adopt dei to military airspace nei arem ti to lawa chu mijing signatory chu India ania
airspace a hian turam amo tu air force amo mai thu an nei lo phota pakhat na chuan tin scheduling kan soya schedule flight dia kan soi fo hi no ro kha kha chu adang pakhat kan nei hi chu ai som lo lo wangin adang da ya ne mi pui ne na kan hriat fia lo na thei thilo ma wangin ain zom lovani han lo ti sak boka khitilai khianin thu soi sang te han ngai thak taka kha chon in zom na lai chu alo nei nge ti kha chu chiang ta ni chan chu military khami Indian Air Force te khanin nun chan mo training lo nei ta se kan thlona ti boi don ani ti zong khan aron soi boxia opposition lampang khen hei ti lai ben cha thu ho ti me te hei puje so mate pulen moi chungo te hian khami soi vietnam kha chon he ta kan van bo ruak sang hi tu thu nei na big mani love dual use policy kan mang kai man tom ve ni ti kha soi lan kha angai ta nge ta kitelaya ain zum lovani anon ti saklai anon soi sang lai khi chu afia takwarin ka ria embika riak lai kha chonin kalo hrechiang lu tuk biklo ke point mo in relate nge relate lo ti lai kha mara chu in relate na thuk tak ero chu lo nei chiang in na hriat ani schedule flight le non schedule flight kan ti po hi DGCA in airline operator le airport operator tenen soi hovin winter le summer schedule asiama tharuk ma asiama nia a flight number zong na website ta en theina oma tu air force mai na ti dang lam thiang ani lawa tu thu man ni lo khalai kha chu hei chu kan chian angai khalai am la chuan khalai a chuan zona air force puti bc khanin mi pui kan hruai sual don aron tia khan thil hriat chhuak ani ta khami Indian Air Force Veteran lampangina an soi akeni chu politics lampang khami alam hoiron soi kha kan nilawa thu dik lo leng wa ka tam talut tu ka hi ti an ngai moi thuaron soi chho ve na khamin ti hreswak ta jok mai ne tuna hian dik tak chon hemini hian puti bc hi amal tan ang reng viawa amaro chu tikhan thil anon kal chhozel ron kal chhozela soi ta kang khan thil ni phungi choron chiang chho deuh tel chona hriat tan tani percent air traffic control an kuta chung chuan last minute requirement awangin anti danglam thaidon chu achiang sa le puma hi an thu berdon an chu ni mai an chum le an tho chwa khan an thu berdon oro pu moderator khalai ka soi fiangai an thu berdon ati lok la ya ka an thu berlo na lai tu ra chu lok chiang renga chu pune airport kan sia nakina hun ka pedon ni khata flight zan hi pali a om theya silchar airport hi notice ta busiest airport lunber pani na ni India ram pumpuy airport lunber somli pangana niya chu tiang pokin bag dogra po an flight hi boy na khoya ma om lo hi nge tinge mizo te kan lo ti thai chiam chin da na oma heta hian in chiang mm hi pakhati kan show du chu heta hen ka siam sa oma ei hi ni china ka soi kani manual on flexible use of airspace in India tini flexible use of airspace hi India sarkar mai ni lo International Civil Aviation Authority organization ina asia mani Air Force ina khoi dang lam chiang ani lo tin arrival hi top priority ni amai chira thing ha du to ka ti chuanin an soidan ma kha chon opposition lampang khanin Air Force ina an call chuanin thu an nei viau don ti kha haron soi fo meya emponi se non scheduled flight chungchang hi kan thiat ve tha chu wang chuanin hemi veteran lampang Indian Air Force veteran lampang ina an thu soi hi kan en vele thunganga kan ngai tha vele thunganga hemi chungchang a hian thu nei na an lo nei reng em ti kha kan en ang chu engi an ngai dan ti te mo an mu dan ani chu an mu dan puni chi ron mani experience kum som ni chuang lo service to na kha ni miu maya kan mi thiam tak nge ni milang sar tak te po an ni ta chu tiang te chu kan din mon ne hi lai bor hi engtia han ti soi fia chi nge ti kha tu te nge emergency thila kha tiang chi te po khan min in kai phoi nak dan khir tak discipline khong tak anei ta chu mi ni wang chuan air ambulance mo mi pui emergency thila kha tiang chi te po khan min ti boi do na kha tiang kha om ta po ni se ti te kha soi hi om le bok ta ni chu kan du lo chan lian tak hi ni ta chu a soi tu te nge po kha kan mi thiam tak nge ni milang sar tak te po an ni ta chu tiang te chu kan din mon ne hi lai bor hi engtia han ti soi fia chi nge ti kha soi ngai ve le ta ni chu tu nge min chang
chang mai jing khan schedule flight chu chang chu kan soi to a DGCA enroll thuk zia te airport operator airline operator te zong ina an ma ni du thuwa thilan ti danglam thelo zia te chu kan thre to a le tu poina India ram chunga na chuanin DGCA schedule hi an za zia te chu kan ngai thla to a hemi phena hian pakhat om leya civil flying a hian non scheduled flights ti ni om zia chu entika ange thlo chuanga entika ange tumanga khoi ange tumanga khoi ange a thlo chwa don ti hriat lok lo ho hi non scheduled flights ti chunia DGCA list a chuang lo schedule a chuang lo ti khan chu engtenge ni thei masabera dam lo thilawanga thlona man ngai tiang te non schedule ni ta ambulance air ambulance ni ta chuan a pani na le chuan ni charter thlona entika nge thlo chu the private ni tlang puya e kha mani loka pudoma adani te naya aron somna thlona ang te po khan non schedule flights atia chia thenia hetiang non schedule flight reng hi enga tinge i film khur puya ngai na chan han ti han ngai to ma saila schedule flight cha reng chuanin ma ani identity hi kan proof ngalani thlona ticket kan lak don reng in tunge thlona chuang don ti kha kanin thriat tir lok vekani chuan air crew zong te po thriat lok sa vekani a pilot a co-pilot a cabin crew zong te po kha airlines laming an puang zar vek to a passenger te ka chu keinin kanin puang zar ta ni ma se non schedule la chuan tunge chuang don ti kha tunge a crew ni don ti kha kan threlok lowa khami fin fia na a tu lawang khan non schedule flights a dana dang hlekani the air force operate na airport a chuanin khami watch hours kan soi sunrise to sunset chunga non schedule flight a thlok chuak don ani chuanin khami a base a mun thu a om chief operations officer kan ti mai khan clearance a pethei ni chan chuani khan alo fin fianga tu tenge ni tu tenge thlok chuak tur tu tenge pilot tu tenge crew tur ti zong kha fin fi a khai a poilo ve ani thlo so hi ati khan clearance a pe mai ni watch hours ani ka chuan amar jo watch hours alo ni to lo kha chuanin thu nei na kha alo nei pum hlum ta big lova chuan heta air headquarter a Directorate of Air Traffic Services a deal na avat thon le anga clearance ani chon lo pedon ni chuan heta ka soibel chha du chu TVN lokom na te interview na te po khanin kan milang sar deuh te ponan soya Air Force huna te chuanin Air Force airport a khan non scheduled flight om don ta se heta a base atangin Eastern Air Command an dilanga Eastern Air Command tra heta Delhi at kalko leng athuilu tuka ar sadona ni ti te khobani amaro chu thil chiang ta kan thre tur ka du chu khatiang kha ni lova hetiang din huna thlen reng chuan khami a base an chief operations officer le air headquarter indoor direct na ani toni direct top chuanin enge achan kan choi le lokanga I tekinana foreign pilot lo ni theini chanchu khami non scheduled flight operator te po hi DGCA shet pui veka license nei ni khami a pilot kha foreigner lo ni palta se kha India rama blacklist mi lo ni tang se kan ram ta na thil poi ron khoi thei tu tur ani thei don in a potential nei ni kha wang khan chutiang thil lo om chuanin Ministry of External Affairs and Clearance lo pe ka lo ngai le ta khatiang thil awang khan clearance la ka ngai zogani heta hun sang zoga watch hours pon ani kha chuan thil he clearance lak nei thil har san mi alowa ka experience nge tang po Rajasthan atanga kan dil pui po darkar ni po reilo darkar ni chungin engkim kha khai kan clear foreign crew nom lo foreign passenger nom lo ti kha external affairs atang po nan clear to kha chuanin an thlok thengal chuni mai non schedule thlo na po chuwangin air ambulance ni mo charter thlo na ni mo schedule chuang lo shrim po kha air force azun in kai shroina dan clearance lak dan mumal takoma har salo theyang berin dan zom turom sani khan chiang le via win ka ria engponi se scheduling a kan cham nei ta tu na chonin an soilar mai pakhat le chu blast pen ani blast pen chungchang puminga thu soi in an lok tenga Indian Air Force yan LENGPUI airport hi ron lua develop an develop du dan chu
strategic defense installation and develop and do ani chumi ti tura anti tu machu concrete blast pen chu fighter thona in dolaya min ron bompo ni se thuru na tur concrete bang cha pui te thwala achung net da khata khan him thiatin anhoya thona thukru sin runway tanga nai te ala ron be turan local vele lo tlan so take off an mani local thalo intercept tur khan concrete blast pen hi jorha ta pon siam silchar apon siam tezpur apon siam chabu apon siam rohati apon siam kha defense airport a chuan apoi mo em ron mai ni amai ro chu kha thil kha civil flying a chuan a than zel dal tu lian tak safety an ngai poi mo ber compromise na lian ber ani dan chu tho theina chum mun zol hi in sia ram sei tak free ania hemi ram sei tak tho na po an chum pheya he thala chu he ania he nan en dun tai la he runway ni hemi runway a hian hi terminal building ania he la hian asira hian he ta hian concrete blast pen an dang nai te a hian hemi a soldier pia hian khata khan LENGPUI airport bom tur ro kal re kha khata thona an thuru khan rang chewin na lo kalanga ai line up anga a take off anga a thok sang anga a lo ka thang khamia tan khan pakhat pani pathum pali an da thlo mai LENGPUI a khan da pali dan tum chu po jon soi fel vek to 2011 a kan puten an soi na khan an du na khamia khan da chuan kan ta na apoi tak na chu civil flying a thona lo tum kan lo tum hian de kan thlo chu hian kan du angin thil a om reng big lo a ke pal chang om ten a break fail chang te po om ve a ke pal te hian runway chunga tanga kan tlan chua a sir zolo ma hian kan vir kwal chiam chum te oma ma sela khami ani thina wang khan runway chum mun heti zonga kalemo sir le lama hian freeland zol thasi meter za somnga azau obstruction pakhat pom lo ban pakhat pom lo electric ban pom lo hat pom lo engma om lo ong nge turani tiania concrete structure kha chu a theina thei lo re angai nom lo kha chu an pom lo ma se an ni chuan dan tum si an dan tum kha khan tum mer chu ni si chumi a chu na hian an soi tel lo ani in karing kan ho tu te an mani te na ne negotiate thimo chu te ni chuan air force ku ta kan hlan chuan tila hian concrete blast pen mun level an siam chuan runway top te zela hin an siama achan chu runway top atanga take off ania khamia kharang takalo teklua airport ron be tu thona lo lut ina ron bom man ma take off an mani lo intercept lo kap thatur thona khan ni chu wang jon rang tak thok chuak thei tu chon nai takan no mangai khatiang concrete structure a oma kha apoi na chu kan ron inrol ve lokanga mani loka kan riat ka korea thona accident rap thak taka thlen ka concrete wall ni khawa sutro ni o khati ang chi kha athlen pal lo nan chu tiang chuan tila hianin space zau takhi a om turani ti kha alo ni mo mani je ulo ko ke mani airport apo burma changa local thona atlan liama asir atlang wakha ni ma se suturo om lo wang na him mai ni khatianga concrete blast pen kha chu om ni se chu an thibe khang chu akang ve khang chu kha civil flying a chuan totally prohibited safety a compromise totally prohibited phallo ani aron ti top mai ni puminga chuan mo engponi se blast pen kha asaidana khan da na yangai view maya civil flying atan domestic
mo international po ni civil kan ti chuanin mishing civil mi ta chuan na khati meng khami tan khana him lawani aron ti kha ni ya engpo ni se kan comment thui vak lawang hemi veteran lampang hin engtin ngen soi ve reng khami chungchang blast pen chungchang kha engtin ngen soi inan teng thil pakat soi omle de reng chu blast pen chungchang khani ta airport channa adal don ni Indian Air Force ko ta chuan ti kha oma tu chan chinge po nge po ni kan soi ro se ga blast pen kan ti hianin bon mel view blast han ti hian chuti te wala bon chu ni chung lawa thlona fighter le helicopter te da thatnan abika da thatnan sel taran siam khani meita blast pen po hianin close le open om ta then chu hetia simena an cover vek te oma then chu hetia wa ti khwara wadana achungpo nei lem lo te pokha oma khang kha atlang puin blast pen hi Air Force Station Air Force Base lian hawa hian om thina fighter base ate bikin chu tin runway atang mun la tak taka taxi track taxi way pan ngai kal don chon kal fe ngai ate mun area zawa ngai ta chungchu puminga khan nai te ati boxia veteran lampang hian hla taka taxi po tlan wang ngai runway atanga hla taka khan ron ti boxia pakhatin nai tak ti boxia eng tak chu dikang mo tiro eng po ni se veteran lampang te su anin soyang tak khanin politics awanga ron thu chuak po ni lem lawa maro chu puminga ero kha chu MNF lampanga ni na sang tak nei khania puwana pona interview na khan puminga kan lo interview to ani kha MNF lampang Iowa kan interview te po ni ta sela atile ta dei mai ni ama interview chana kha chuanin Indian Air Force lampang mi le sani wanga interview kha amo kalotia maro chu pulanun moi chongo interview na khana tira khan tiang khana soile ta dei mai boxia aing po ni se chumi lai chu in lock tiang kan soita ang khan puminga kha MNF sarkara khan din hun poimo takchel ania MNF lam ayo ang apo angai theyanga MNF lam ayo ang apo angai theyanga khati lai kha holam de wangin langma sela Air Force lampang mi ani anga ko mani lalai pi alama khan MNF mi le sani na anga lo kom khalu ni reng maya party lampang base andi hi chuanin an or lampang tur hi hre de urun to thin maya khalai taka kha statement poi tak chu ani ve shimshim ka shia eng poni se veteran lampang thusoi blast pen chungchang han le teng wei pan ngai kal don chon kal fe ngai ate mun area zawa ngai ta chungchu bikin lengpui phe ko chuanin don ta se tight view in karinga soite pom to na amai ra chu amun ma ko na zo khereng emo kha chu nei tu te zo kan rianga zia ta ka chuanin chutianga imani operation le runway ta na obstruction khani lo shin thrima in runway hemi fighter base runway ta na obstruction runway ti boy thei thilani lo shim blast pen hi antini puminga na khami thalaka an ko vela khajun runway bul nai te kha zukok mai boxia aniro hi chuanin blast pen hi nai te om theini lo shim kalwang wang ngai nia kan lengpui airport mun po khanin adol zo kherange mo an ti du tok chau kha anile boxia ain anglo khop mai tlai statement kheri chu base tak ai chuanin runway more runway ena hian more kan ti kha khami azona khan ni lovin runway atanga sirlam runway topa sirlam chupo runway zawzong hi fit za sumnga ni tani chuta tanga runway et tanga fit za sumnga zaw nuwa plus pen chun siam thin tani chumi om zia 29 hinglai Pakistan border nei lama Air Force Station base akinom tlang puita chu ORP anti operational readiness platform antina ta khanin engamo situation lo don khanin ready ta khan aircraft and park thin ta chunga chu eta thona an park sa khan sta tang eta thokwala chuangal mai thei turin chu tiang chuan an da thina runway tan obstruction ani ngai lo sim ta operation hi engmai ati boy ngai lo hemi blast pen sim hian ka blast pen chungchang an thu soidan chu ni le ta ne ti chuanin puminga hianin Indian Air Force hianin security an ngai poimo thu kha aron soya hi opposition te poina an soingun kha ni opposition hi ka ti thina
an ina an statement tam takhi chu puminga atanga an lak hi ni theingem le puminga khan interview aneya run moi nan lo interview to boka puwana ma khan khami puminga statement tam takhi anon soi chong le nim thei me ngem ti hi ngai dan tam takom hai mi chungchanga po hianin puminga lo po hanan soi thawa maro chu puminga soi chau hi han la chok bik taila video are lo zok nan Air Force to defense mo ay man ni an ngai poimo ber chu security an ngai poimo ber zi nga hin safety atelo an ngai poimo ber lor lak chu thi chil po ngai ni se kal mai tur ani mai o kal mai tur dan apoimo lo security apoimo function kan mission ti hlotin kha poimo a risk an accident ani point part of life ani amaro civil flying aro chuan safety hi apoimo lor laka apoimo lor lak dana chu Peter putar damlo nausen school naupang atua te point mantam tak choya an kal thin na turania ngai ngam min tu te tan po safe hi kan ti turani a thei ma na ti risk kan la pui tur chi ani lo ti tikhanin puminga statement ha chuanin Indian Air Force in no leini chuanin Indian Air Force ten an ngai poimo ber chu safety ani lova himna ani lova security ven himna chungchang zo ka an thopui berani arun te hemi chungchanga hianin putua hian hetiang hian thu soi alo nei ve boka tina safety soi kha Air Force airport chu a him lo bi ka civil airport chu a him bi ti kha chu thiloi om lo ning ka sia sarkarin thlatin hlo apek lai asipai du lai te him na kha angai tha how lovang pakhat po thi se luman ne na pe ka ngai chu wang chuanin thil hi kan source hi nang lo thina number of flights atanga tein thlona thlojin lama tanga tein Air Force thlona hi him berangai ni to na yan tikhanin kan chief minister statement kanen zota ti chuanin hemi chungchang po hi khami Air Force lampang veteran te khanan lo soi ve bokani engtinge an soi in ne thenga Indian Air Force in safety ngai poimo lawa security chawada poimo ti kha ti lian pui mai hi okta ni pui din munakha zela ya kha tu na kan lau thon lai hinta lai chu ulvida chanchi mi i mani man lo sial le lu tu kem ti lai mo mani man sial han ti tur kha chu an mani ro sa kha san pa velo an ro sa chu India ram airspace ve nim kha ani meya ramdang mi tena India ram aron bena tur laka e khami lo ve nim kha an ro su ni me chumi chungcha chunin e engani an selfish du khan ti ngot kha chu thil thei poni big lo le lam lo khalai khan mo nia kan trong kam manaka mani ma sial antila an ti tu ra kha chuan an mani ro la kha chuan thil chiang sa ni ta ni ma se ima an mani anin ngai tu na ringot khan civilian te din munahi anek sorry na nek perna sa ani ti ngai tu na kha chulai chu ni ta mo chu nang ni chuan in pom lo hian ang box si mo le lama chuan in safety chungcha han soi ma sa taila safety passenger safety te polunita se thona safety te polunita se la i safety an ngai pe mo lo hanti tung kam te kha an omdeu lek lek thrin kan ria chu ta chuan in Air Force na safety kan ngai pe mo dan pakhat chu kan soi deu dong me lo thiam lo la pakhata chuan in Indian Air Force kan inventory kan thona ho zong zong te thona hlui lu tuk to te ni lom ta ni kum sa kha zuwa somru borvela siam chho to te kha tun thlengin ala thlok ve tang tang ani mik 21 ho te po hang ho kha ho ana hi tho chho to re nang chunin military aircraft chu timit teng en tiang kan do thon a maximum limit perform tura pus ngar ngar a theina topa chua tura nem ngar ngar nor ngar ngar maximum limit perform tura pus ngar ngar ni khati chungkan kha tiang ko pa thona lui ni to chung si khanin Air Force an accident le incident hi tle mem thung
จุดที่งั้นเทน่าตัวเราตามจวนin scheduled maintenanceอุลุกตะกันนั่นกับpoint antenna 25 hour servicing ตัวนั้น50 hour servicing 100 hour servicing ตะกันเตียขัดเตียงเนี่ยเราตะกะหุ่นตะกะเองกิมขาอันติเวกะปัดสลังไงนี่ปนแอนตินันทอนะจนปัดสิสันอมตะข้างข้าอารันปัดเวกินโลกบุกอันนี้เวกตานี่ข้างเขาข้านี่ flying hours สันอาทิตย์นั้นเสียมสักสังหาสาเวกแอนตินันไม่เมตตาคุทรโกดันตัวมาข้าดาร์การ์ซาทอกตัวนี้เรียนสันโลกเปตานี่ข้าดาร์การ์ซาทอกติดตัวจนเองปนทัวปนนี่เสียอันทักเงี้ยยังฉันจูดาร์การ์บอกเป็นโอ้อปาดค่ะลบบุกสันปาเวกันอันนี้เวกันเนี่ยโคลนัดปาดเขาสองขันที่จวนนี้ข้าจุดเซฟตี้อันไงไปหมดเสียจุดตรังโพจนอลังสักอะไรนี่อปาดค่ะแล้วถ้าเองพวกนี้เสียอันทังยังไงเซฟตี้อันไงไปหมดเสียงซะจุดเตียงเสียจนรันเวย์จุดจวนเรากันสวยกันเลยแล้วก็รันเวย์ inspection ที่จริงที่ Air Force Base บีก็ให้จวนนี้ Air Force โคลนนะเอามา Air Force Base Air Force ใน Encol Runway ที่จวนจริงที่ F4 parade กันที่ให้กันเนี่ย F4 parade จวนนี้ runway vang zong in tien kan intlar phea vang zong kan intlar phei vek ten in ban kutin ban phak ve lekin mishring kan intlar phei vek ka runway to patra runway to le lam thleng khan ki inspection ka kan nei ta ni runway kha runway ya khanin engem fel helte omem ti te kan chekatin kan ke ngatin kan kal chuak ngat ngata ti chun runway khan lungte ku jung mot te tiat polom se kan char 5 vek zel ni chu din khop chon runway chon uluk thin ta ni chu mi me bok ba ka chunin khata khanin nat bol te lo chat palta se he chu thona pa te ni thengem kan tia kan report a report tu khan lo man dong thin ta ni chu tiang khop chon safety culture hi Indian Air Force a chon kan lo kal puina sa ani chu mai po chon la du tok lo mi hring na kan inspection kan nei zo vek no po khan MRS kan ti ta mechanical runway sweeper khan runway kharon phet chuak le ta vek meni enge debris om thei laga te khating om thei mi hringan kan lo mu mai pat lep hlau lom ta se magnet te poma khami khatiang vehicle sa khan mo khatiang a khan chuwang chunin i runway kan en kol dan chung cha hrim po safety chu kan ngai pui moni ti chu a hriat chian sa tin kan hriat mai haulo tura kan du ero chu ICAO ina an chu SARP kan ti mai chu standard and recommended practices kan tia kami nuai kan runway standard po karon siam ve ka kami ICO SARP khan chumi ICO SARP NX 14 a chuan in runway condition tu du sa thlap mai ni chung condition a ron duan sa zong chu Indian Air Force kan runway zong te hanin anei kim ve ka kami NX SARP compliant vek ani hrim Indian Air Force runway chu sumi omze chu international standard a po pom vek Indian Air Force and call runway chu kam tina ni chu Indian Air Force kuta a om chuan entirnan commercial flight kha ron tum mai thei tur ang pon om ta sela chu tiang kara chuan tuna azona khi poi mo donu tu kha chu wangchona concern ni chelo ma se opposition nam pangena an soi fo thina chon Indian Air Force in nei ni chuanin commercial thlona hemi civil mi thlona ho hi poi mo don talo riu khanan soi fo me chu hemi a henaron zot dona kan entlang lo longa te chon hei video hi kan du tok don nai to ne an mani mi helicopter ani mo fighter ni mo khating kha du sak jok zel ang ti lai ching ti khaw ma an top don nai nga chung vel bor chu an chang tu enge om ji khami thil kha chu mo emergency puan ania ramdang te ne na kanin do rup te ani lem lo kha chu ni khating thil ka chu thlengai lo kan ti top mai te indona lo thlen huna ta na indona a thleng ani ero chuanin kha chu achiang sa Air Force thona chu priority pe ka ngai don ngai ramdang ne na indo kan puang kan indo ni chunga chu priority ni ama ro chu this time ero kha chu na chinan ro soi to ka member puitena ro soi to ang thau khanin DGC ena aun approve club to schedule flight ziami thona te kha hetilai local air traffic services entinan me LENGPUI Air Force in load take over ta se air traffic services kha Air Force ko dalom ta se khang khanin andu dan angin kami schedule flight to sa DGC ne approve sa thlap schedule flight kha andu dan aron tidang lam thiang to lo re ti chuanin aerodrome traffic circuit kan te khata khani aron in report on lu to ni phechunin ATC na ti tur ma saber chu kha thona ka himdam taka atum tirwat kha ati tur ni nge ni chu ta chun ma se om thei a aero chu kha thlona khani emo thil fel lo palom ta sentinan a landing gear te hetin lo chok vek thei lo ta lo retract vek thei lo ta khatiang khan agora a ku thlo kol nga le ngai ta khatiang kha thu ran lo ni ta se chup mi boka chun ran condition pakhat dang omle theya chuan in runway kha lo
fel fai to lo thea ron tum dona khan approach ron nei mek lai kan entinan ramsan lo lut thut me ramsarol anon plan lut thut me runway khanan boklata atum thelo ni khan tiang ha chuanin controller khanin kha thlona ka thlo wol tin nga yang chu tiang ani lo chuanin circuit a anam to final approach ron nei to rem chun controller kan du dana lo divert thing ka ani to lo rem le lama chuanin kan sila du chun VVIP aircraft entinan Prime Minister te President te khating te khan lo thlok lu don ta ang ta sila khating aero khachuni minute sompanga in and out malam le nung lama khanin khata khachun airspace ka control and train amidang te thlo lu le thlo chu phal ani lo thinzo ani te kan soite le lo ani tuna hian Indian Air Force ku tal han hi athalo tikhan priority chungchang po cheng ta view mai Indian Air Force and Colony awang ringot khan an thlona hi an du danin an du sak thiang big lawa khami DGCA na schedule an siam kha poimo bera DGCA ina engin eng thlo dan tur lo ro man lo kha an ti dang lam thiang lo emergency in do thilai ro chon ni in do thlo na te chu a poimo lo thei lova ti kha ani do ber maya ani lo vek chon in ti dang lam le thei dan provision dang om le kha chu enge runway ya khan obstruction runway thona lo tum tur runway ya lo ti khol kham thei thil mo kha entinan ramsa te pon lo thei ati chungchanga te po khatinga wang te po khan chete chon delay kwal thei ani lem lo chona thei lo ni ti tok mai ni mo chon pakhat om vele thei chu VVIP ho an ron tum don ani chuan entinan lengpui airport a chon VVIP lo tum don ta se president te po lo tum don tang ni se dar thuma lo tum don ta se ti ro khami hun ve ka khan dar thuma khan enge domestic flight pakhat kharon tum don ta se president ron tum dona VVIP ron tum dona chuwang chonin in lo in delay do le ka ngai minute som panga lo thlo ko le phot ro un tenga ti khan minute som panga no tum le mai don tina ani chu